Nag-record na. So hi guys, ganinang buntag nidaog ang Golden State Warriors kontra sa Houston Rockets sa Game 7 sa Western Conference Finals. So sayang kay luwiging Houston because nasa home court advantage, best record, pero pas lang magsilbi sa mga favorite team, Joms. Golden State Warriors. Okay. So they'll be facing ang ilang kontra sa finals as usual for the 4th straight years. Or no, sila judon, Warriors versus Cavaliers. So 4th straight year na nila nagsangka. Sa first year ni daog ang Golden State, sa second year ni daog ang Cleveland. Last year ni daog ang Golden State. So this year, John, I think Golden State ang makadaog Japon no. So in pila ka games? 5 games, siguro 4-1. So 4-1. Oh, yes. Nga naman. Ano sabay mong tanaw sa... I don't know, the way na ko siya kita no, like, isa ramang good ka all-star sa Cavs, isa raman si... Kasi buta na ito duwapin sila. Pero my God, asa raman sila sa upat ka all-stars sa Golden State Warriors na. Yes, oh, bitaw ka. Pero, sige, imo, 5 games. 5 games. Oh, prediction na siya. Okay, kami, mga sentimental Cavs, mga nun may, bahala, nag-underdog. Amo na lang i-hope na Cavaliers in 7, kay lahir yung duwa ni Lebron rong tuiga, yung gialsa ang Tibo Cavaliers. Let's see. Grabe, mura siya kuan kayo. Ano bang lalaki kayo siya kumpara murag mga bata ra yung mga kontra. So, 7 ako, Cavs in 7. So, kamo guys, unsa man yung prediction? Isa yung team. Warriors daw eh. Warriors or Cavs? Okay.